Manipod iti Lovelit Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines ti maudi apasat ti makalawas a pakasaritaan a napaulwan. Sika ti kilid ko. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Shared together, kept that love alive. I can't... Babalawag ti kayam ko. Amo ka babayin kanya? Tasanan ngay mauawag bay. Awanan amo kasawan. Oray ani taramidan. Oray ko nakalipat ko na. Umakibas latay tilagip ko dagiti panagkat kaduami. Nga madapagyaman naklaon na iti apo. Tasa nakanailawan ken ko na. At dapay na pagpanakil ko. Nasinawak pa'y lang. Day tati kapatgan. Awan kayam. Long weekend ita. Abang ano kayat mo tiba pandi bagyo. Anyat pa ko na. Sige. Agpakadakin, Papa. Sige. Mamuak naman nugot ni Papa, ma. Oh, uwan. Maamu amin tun bigat. Awan parikot kanyak, iha. Agtalakak kini Greg. Oray siyak, Papa. Kan saan kayo magdanag? Am-amo dakmat. Wan, amok nga mo masalwadan ti dayaw mo, iha. Wen, Papa. Nintupay dyan na nabayag akayan ayat ko. Awan na pasama kiti nagbalitan mi. Dayta ti kang runaan, iha. Ta oras ang natulawan. Awan pagpanakkel mo iti agbalinto nga asawam. Papa. Naimbaga no isot makagasat mo. Agam, kasanunusoan. Wen nga rod, Papa. Kinapudno na. Kasla nalag antiriknak ang makikuyog ka ni Craig. Awan man lang panagari, Papa. Iha, Awan ilimlimod ko kada kayo, Papa. Kat saan ko nga mo? Noan niya dahito yung marikriknak. Noan niya dahito yung araramidag. aniya. Wen, Papa. Adan in na mabulan, sipod day di pan nakaamok. Nga adan naglawanan ni tiyan na babae, Ijay. Kan, pulos adi imawawak kanya. Kaslain inot mo ta napukaw tiriknak ken ko na. Kasta ka di. Kaya't mo asawa niya, sana nasakit tinaka mo. Kasla, jakmat mariknan, Papa. Saan akas idi ka am mo? Ngem, at dati saan ko apakaturturugan. Kas ita. Iso arimwara ka nagtimplay ti gatas ko. Sana ka makaturog, Papa. Sana suminay ti panunot ko ti panagkuyog mi kini Greg. Intun bigat nga agpabagyo. Oh, excited ka di, iha? Saan lang nga day tati rason, Papa? Ngam, awan mo't relasyon mi. Awan mo't ibagbaga na kanyak. No pa'y, ada na sa una idi kanyak at siyak malipatan. Anya mo deta na ibaganakan ka, iha? Mga sawan to kanon no makasarak itikas kanyak. Kat apalan na una ni Jan, taiso tinayat ko. Aniya? Nasa una ti kasta, iha? Wen, Papa. Kat sipod pimanaw ni Jan. Ison tinangakang kadagiti sigot ngar aramida na iti. Uwan nga, Roda. Talaga na anos kinasingpat ni Craig. Da kayo man ti damagak, Papa.
Umdas ka di daytan, ana ibaga na tapno, maamuak nga adda pa naggusto na kanyak. Umdas ka din dagiti aramidon na ita, ti ipagpakita na kinasayaan. Wen, mabalin. Siguro, di na kaya tagundawayan ti kinasidag mo kan kwa na iha. Ti panagtalak mo. Adda ngamin kakasta alalaki. Ngamit ikaon ganda, adda nagrusing ariknada. Kanayon na nga ibaga kanyak, papa. Anyaman ti ka sa pulak. Ada kanayon iti sibay ko amang tarabay kanya. Urayo maiha. Amang ano kadagiti masungad, agpudno metlaeng ni Greg ken ka. Girl, I need you. I need your love. Tabiin, pili kag ti maturok. Napaot mo ti ba nagsarsarita mi kan ni papa. Abusta ag biyahe kami numalam no pikat. Arabian kami lakit di iti dalan. Kababain mo't ano turugak. Ada umawag kanya kiti kasting oras ti rabi. Asino ko mati... Diyan. Anya ti ramitak. Sungbatak na ta. Bay am tamao man tulad ta. Sungbatak man langin. Hello? Wrong number kayong samat. I'm so sorry. Pakawanan na ko, mahal, Lin. Apay ngay mawag ka. Amangan numaamuan ti asawam kat aga pa kayo pa'y. Please. Kaya't ko amang ngaganti pang makawan mo. Amok asi babasulakin ka. Kat abtal nanto lang ti panunod ko. No mapakawan na. Apay anaramin mo kanyak tikas tiyay. Nagpalit ka anarukop. Aklo na. Nung aging gaita. Si Kapela ang tay ayat. Awanan kayo si Eskanday tang ayat. Ipamay sangkit din ngayat ang ti asawam. Di na ka di mapakawan. Okay. Nasakit man. Amom no kasano kasakit na. Sige. Pakawanin ka. Ngam no kaano amalipat at tinaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? When panawin lang ang ti makaibaga no kaano amay waksik ti amin. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Dasaya at launay no nakapagkid daw ka iti pamakawan kan napakawan na ka, iho. Uwan, mama. Nasakit man ti kastroya nagbanagan ti relasyon mi. Askan nga ibturak kun sarsorwak alipatan ti amin. Day tatirumpang. Aklo na. Kat idawat-dawat ko ang masarakan na kumati ayat. Akatukad tinapod nung ayat na. Wan Kat kuma into nakita kayo. Awan kumat sinakit tinakam.
Agtalagkan ka, Greg. Kan imanugot mo't ni Papa. Agyaman ako iti panagtalik mo kanya. San kang hagdahanag? Diyak dadailan day ta panagtalik mo. Agyaman na, Greg. Kaya't ko lang nga mayaw-awan ti sakit tinakam ko. O sige nga rod. Anya ti kahit mo apa naglosta. Parbangon ti Friday wino Thursday night. Ha? Si Kaman. Ta si Kamot ti agmaneho. No, okay lataking ka di kalpasan ti trabaho di Thursday. Isu ha? At least, makapasyertan iti Friday morning. At ado ti mapasyerta. Oo, sige nga rod. Mabalin nga awitin tanton ti gamit ta winalikamon ta. Ikargak to ni ti kotse. Sige, sige. Ipakadakmutan ka ni Papa nga agderetsyo tanton iti malpas ti trabaho. Kaya't ko ti aglamas iti arak. Nasakit unay tinakam ko. Iti nagbanagan tayan ayat may kinilin. What's happening, honey? Apay ngagbarbartag ka kan... Agpupungtot ka. Silbag tigas tayo biyag. Damagang pailang. No saan kumasi ka? Saan kami nagsina kinilin? Anyat kayat mo asawan? Isupay lang di pampanunutam. Wen, gaputa isutay ayatak. Saan kit di asika? Saan napod no dayta? Saan? Sorry, Charmin. Yung saan ko nga mo. Nuka ano amalipatak nilin. Kung masursuro ka nga ayatan. Yes, Daddy. She's now in normal conditions. Okay. Bye. Naimbagta na itaray ko adagos ni Charmaine dito sa ospital. Simrot ti sakit na iti puso. Gapo iti panagpukkaw na ka na ibagakin ko, ana. No dakas tinapasamakin ko, ana. Kargo di konsensyak. Konsyak ti babasulan ti amana. Anya ti aramidag. Saan ko nga'y ayatan? Saan ko lang analabanan ti sulisog? Nutal likodak. Amangan numatay ni Charmin. Girl, I need you. I need your love. Siya kun tiagkid daw iti dispensar. Wenno pamakawan iti naaramid ti anak ko ani Chanray, Mr. Garcia. Agyaman hak, Mrs. Felicitas. Papainak, nagruna kinilin. Nagkasingsingpot ti anak iyo. Kastyay kitin tinapasamak. Kinapudno na. Kaya't ko anilin ti makagasat ti anak ko. Sanda na ito ding iti tunggal maysa. Kan maysa, awan matan ti parikot. Gapot makita kat ininot matan na nakamubon ti anak ko. Nasayahat karudo kasta, Mr. Garcia.
Sapay lang ko ma, mamimpinsang tumitla nga malipatan natin nakas ang anagbanagan ti ayan ayat da. Wen, Okay, kumusta mo tini dyan, Ray? ay, dakal ti parikot na iti asawa na. Imawag lang kanya kinikalman. Ada ka no sakit na iti puso ti asawa na. Kat may parit ti sobra pa naglatingit na. Wano pa nagragsak na. Si Kaman ti agpatukar. Ha? Ah, sige. Ngam, kayat ko. Idilit muntay kanta ang nakaprogram dita ka ay ayong apatukaren. Ne. Akapay. Basta jakon kaya tatenggan. Kat numabalin. Idilit mo. O sige, sige. Sure. Noisot ko nam. Ikatekon. Alam, patukar kalatan iti FM station. Nasa isayat pa'y. Basta jakon kaya tamanggag pa'y dadya akanta iti kaanuman. Sige. Amo ko no apay. Ngamin may palagip king kaday ta akanta ni... Agyaman ak namawatan na. Imawag ni Jan. Kat nagsarita kami. Kasta? Nagkidaw iti pamakawan. Imbes sa mangrugin na malipatak ti amin. Naipalagip manin kanyak ti kinalupoy na. Amom sana rason ti panang sulisog king kuana ti anak tipos na. No talaga adi na kayat? Awan ko ati napasama kadakwada. Saan ko nga mo, Greg? Okay. Santa na pagsaritaan dayta. Kaya't ko tinaan-anayan ang makalipat. Tawanan ti maaramida. Isuday ito iti famous military academy. Isuday ito iti min building. Kat iti dayaban na, ijay mo ti bagbaga ng Borromeo Village. Oh, mariknak ti salamsam ti angin na. Kahit mo, agtugaw tapay di tayo? Wena, medyo nasakitan dagiti sa kakamagmag na. O di, agsublitan ni Jilugan. Saan? Agtugaw tapay dito'y semento at tugaw. Kaya't ko ti presko ng hangin na. Sige, sige. Talaga nalamin. Kumputak man ititakyag mo. Mabalin, Greg. Oh, sige. No, kahit mo di sa labahin ka pa eh. Mayat? Yes, of course. Salabay mo't lang. Amom ka di. Aging gaita. Kasla siya pa'y lapat yan. Ti? Tinanaanaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon ta. Naskan ka di pa'y nga da relasyon ta? Sa akto agtalikin ka? Saan mo't kit di? Amok mat. Di nakpagaramida ni ti Dakas. Ay talaga asaan? Diyak tumaaramid day ta, agsipod ta. Ta, anya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang aming kahit agundawayan ti kasasaad mo. Greg? Iti pa naman nakasaksakitan tinakam mo. Iti napasamak kada kayo kin January. Diyak kahit ng ibaga mamanang gundawayak. Ngam siguro, inakmat ka kora. Kinyak pakabasulan no ibkas ko tinabayakan ang nalimad arik na king ka. Greg? Sipod mat amom nginapapalak ni Janre. Diyak ilibak. Nalimad ka nabayagan nga kayatakin ka. Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumaamaupay, Greg? Ikanak kumay tinan-anay apanawan amang tingiting itirik na.
Nakaawag ka man, iho. Mama. Jermaine. Oh, apay ti asawam. Nataki. Kat awanan, Mama. Anya ti kayat mo asawan? Natayan. Anya? Anya tirik na ti dandaning agkasar. Loka, damagang pailaang mo't. Siyempre, excited ka na ragsak. Ngam, anya tima ko na, may tinatawag ko. Anya dita? Sumangpat-mat gaya man ni John Ray. Balon. Anya? Wen, Kasta ka di. di mo ko na nga dapay larik nam kan kwa na. Masiguradok ti bagik, Vilma. Napuna sunday di panagayat. Adan ni Greg akasukat na dito'y pus. Talaga nga na rapap mo at tao, Drigo. Adula amin nasasawa manin. Imbes kumasikat ti agabrod. Anya kumatrabaho ti abroad ko. Agtalon mo't lang ti mo katrabaho. Nagpatinggag lang iti high school. Dayta ka tita. No impasnag mo kumatinagadal, idi pinagadalda ka. Nakadulakit din nga mo maya. Maulit-ulit day taas sa kan istorya. Awan nga ro dasim kong agadal. Kasano nga ro tibiyag tayo ita? Nadadaal amin apagay mo idi. Agraman mulam manan amais. Gapo iti dadalapos ti bagyo dito Isabela. Sakit danda ni makabulan alayos. Anya nga ro ti mabalin ko. Nagayatak ayaday ta. Kat, kastalatan. San ka man lang amang panunot na niya ti aramidam? Tapno maisakad ta dagiti talong nga anak ta. Grade 10 na ni Dimple. 2 atawan lang ang agkolehyon. No makatorpo si ti grade 12. Gusto retan. Makiasawan tumot lang. Anya? Pudno mo ti kunak. Ti babae saan una kasapulan na makaadal? Tasan mo't nga iso ti mangbiyag iti pamilya na. No di ka ti asawa na. Amo malagay masawanday ta. Ngam apay nga rod. Apay nga. Apay nga rod nga ipalubos mo nga agbisin ti pamilyam. Apay limangan kayon anangan aya. Uray kas-kasano, mangan kayo pa'y mo't lang iti mamitlo itagmalam. Sus apa por Diyos. Kontento kalatan iti kasta. Gusto nan. Okay. Kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? Kasano rayta? San kan ama itulod iji airport? Isupay man na gastos ti pamasahay amang itulod king ka. Ken ti panagawid ko. Talaga matasaanan. Uray katadamat kadwak ngagpamanila. Kadwak ni Mary Hazel. Ngala, kita mo nga rod. Ano, makasweldo ka, gipawit ka adagos ha. Anya? Ay, jak pala nakapapan. Agpawit adagos ang tibagbagam. Ay, nakaro ka mat, Drigo. Saan kayo lang kuman na pumanaw, nanang? Masapol unay anak ko. Dahito kat para kada kayo matlaang. Para iti masakbayan yung agkakabsat. Kaya't ko makaturpos kayo iti panagadalyo. Kastoy mat nga ro tinapasaran tayo ti kalabas. Nadadahal amin amulakan pagay tayo. Apay nga minada kayo ti agabrod. Saan ani tatang? Gusto ta anak mo, Globite. Di ko maasawam at agabraw. Saan kit di asika? Amo yung matimanugang nyo. Awan arapap na iti biyag. Anak, di ka madanagan. Ibturak ti iliw ken rigat ko. Tatang, da kayo kumanti makaamo ka dagiti talong apuyo. Di pa'y laang nga jak paboriti asawam. Irresponsablay. Di tala makibarbar ka na ti amuna. Nagtalon man, baybayan na mitlaag. Tatang, nadalapos tayo nga rod iti pagyo. Gapo ta nadadaalin dagiti pagay ken maisna. Kastalatan, saan namang panunot iti sabali a pamuspusan tapno saan nga agbisin ti pamilyana. Pangaasiyo,
Saan tayo ko man napagsaritaan pa'y dayta? Ay, marurudak lang amay. Husto ti kunam. Awan arapaap na. Anak, iso asi ka. Igaad mo ti agatalwan. Kasta magtandag iti atim. Saan mo abaybayan ida? Nang runa ti may kadwa nga ading mo. Wen nanang. Si Katina una. Isong agnaknakam ka, ha? Wen nanang. Di mabayag kayo sana makita. Saan ka sangit, anak? Mabit lang tito atawan apalapasan, anak ko. Tipak ka nga rod ita pare Drigo. Dun Drigo ko naman. Aguray lang iti dolyar. Ti parikot. Awan pa nga din patulod na. Kasta ka di? Isuada kayo pa lang ti makamo iti inom Una pare, saan aparikot data? Inton nagpadalan, di siyak mo titaya. Una. Oh, kakadwa. Nangagyo ka day. Balay, ang problema. Oray mapantayin to pa iti patay sindi ako nada. Yan. Areglado. Sana all. Wen kakadwa. San kayo ngagdanag? Siyak tumot titaya no adan padala ni bakit ko manipod Singapore. Girl, I need you. I need your love. Apaw, mayat manen ti didenggam iti music iti cellphone mo maray. Wan mare, pangiriwliwagan man iti iliw iti Pinas. Sa bagay, husto ka maray. Ado nga sakripisyo, iliw kantuok, sa makatumpong kanto pa iti balasubas nga amaw. Wan nga ron. Nasayat matkit didagiti amok. Nay, apay ngin sardeng mo ngay maray. Apay adi mo intuloy ti ibagam ko ma. Nasaya at dagiti amok. Ti lalaki, no niya laditan tititad na kanyak. Naynayo na natasweldok ng saan nga mo ti amok a babae. Wow! Naggasat ka nga rod Manmano ti kasta, maray. Kuma, ngam. At sa bali anadlaw ko kankwana. Anya dayta? Sa bali ti panagkitkita na kanyak, mare. Kasla mangal alunos a kanayon. Anya? Kasla marunawak no kasi amat-matan nak. Isumakin-kintayagak, mare. Ay, saus. Agan nagka maray Globert. Ay, amangan no kursunada nakakat. Anya pa'y ti aramida na ka. Nga rod. Iso kanayon nga daigam ko abasit ako tilyo. Nakabulsa. Kastamat no nakaturugak. Ay, double lock mo Wan mare, kasta tir aramidak. Saan ko ngay palubos nga tadakas ang maramid kanyak, mare? Matayak nga umuna sakbay ngagpaligi. Anya? Ay, mare, basta agan anad ka. Talaga akasta tibiyag tayo nga OFW. At dalat ta dagiti paggad ang masagang tayaw. No sana balasubas nga amaw at dapay dagiti manyakis. Nasaya tadda kayon kadagiti addim. Wen tatang. Di pa'y mawag ni nanang mo. Saan pa'y apay ka di? Damdamag lang. Mga ni mawagan. Kahit kumata makasarita. Awan nga minan kwartak. Isumot lagay makayat yung nga umawag Tadumawat kayo man niti kwartak ko Nanyat kuram! Di kay lamasyan ka ni nanang agrigriga ti jadayo. Ay, nagkampang kakit din ko pinta. Sumpasumpatan na kinin. Sakit nga ama mo, ti sirmonam. Di kay ko magluksaw tatang. Ibagbagak lang ti pudno kun mapalpaliw ko.
Apay nga minakasta kayo. Nata! Kaslawan asiyo ka ni nanang. Imbis kumada kayo tinagabroad. Anya? Kuna ni Lolo, da kayo kumatirumba nga nagabroad. San ka diyan ni nanang? Tada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulong Berto ti kasta? Wan tatang. Gusto mo't ngamin. Hoy, hoy. San agapot agad adal nakangato ka ni ti adal? Kastan ti bagbagam kanya kamam. Di kayo kumagluksaw. Ngamin nagpaisumat. Awan ngamin sirserbiyo nga ama. Tinungpadak. Day tatirumbang iti anak kakaskin ka. Ngawan tay dayaw na iti amana. Ipulong kayo ka ni nanang. Kasta kayo kiti. Ipulong kayo man kini Lolo Bertao. Pagtimugang kay tupay lakit ni Visit. Mabisit ak. Makamukay ti biyagyo. Nakit sa raken ni Aldong taginom kami. Nay, pare Drigo, nalpay man tabagamon. Araldong, nagpainom ka man kiti. Mabisit ak kami. Apay aya, awan pa'y tipunsyon mo adulyar. Awan pa'y nga rod. Mabisit ak kami ni ti katugangak. Apay ni Tata Berto. Noan niya latim bagbagana iti apo ko na. Anya? Sakit may turid na ko na pagsawan ti anak ko iti kasjay. Diyak magustuhan. Apay, anyat imbagbaga na pare. Awang kanot serbik nga ma. Imbis kano aninanang na tinagabroad siyak ko ma. Kastaya? Ngun nga rod. Kasta kano matimbagbaga tinalay nga katugangak yung kwa na. Podno matimbaga na pare. Mas dawak matkintikin ka ah. Ta pinalubusam ni Globert anagabrod. May saka mo. So, pare Drigo, napintas ni bagat mo. Kasanon, nung makasarak iti sa balay. Anyot ko nun. Eh, batanak pare. Saan nakapungkusan? Salpag kamay. Saan ka ko mga gluksaw? Tay bagbagak lang tipod no. Kan kasanon, nung makursunadaan ti amo na, kat ramasan na, wino, babayan na. Sumardeng kan para Aldo nga. Di na kumadada bad tripan. Saan ka nga gluksaw? Tay bagbagak laeng, ti posible mapasamak. Agpainom kagit din, nagadupay lasaon. Kahit ko ayaw awan ti sakit tinakam ko. Salang nga adik man da di alakay, numabarte ka. Girl, I need you. I need your love. Abit lang, umayan. Lolo, Nay, si kamat gayam dimple apawk. Ay na, umay ka. Mala, agtugaw ka apawk. Lolo, Nay. Apay apawk. Kasla nagsangsangit ka. Akan, aguray ka man. Anya day talimitem di taping-ping mau. mabalin ka diya dito yak balayo. Anya, ay kat... Uwan aapok. Ang nagitiad din ngay. Apay, anya tinapasama ka, Pauk. Tinong panak ni tatang Lolo. Anya? Ay, apay, anya tinapasama ka, Pauk. Kasano, tilatan pauit ni nanang tirurayan na. Ay, sadot nga medya mayaw. Nagmaditi ugali ni tatang. Masyanak kanina nang aday di abroad. Agrig-rigat eh siya. Un nga raw, kabilin na kapayan nga anak na. Nagdaka sa talaga ti aramid ti amam. Numabalin lang, pag sinaakidan, ang naalos launay ni inam, nga oray nukon sa misyon laang, timpa ay ti amam kinkwana. Masyanak kanina nang Lolo. Hindi pa ada dito eh.
Maririingak no itirabiingak sang sangit. Gapoy ti aramid ni tatang. Yung sa anak agtagtagari. Masya na kunay ganda ng kulolo. Unay lakit din ti apo ko kaya. Kagurak ni tatang. Ha? Wen lolo. Kagurak ni tatang. Mala, husto nanday sa apo ko. Masyanak matitinam. Hanggang bayamaw. Saan mo na panunutan ti aramidin ti amam? Akan saan mo nga ipulpulong kinanang mo tinaramid ti amam kan ka? Lolo. Saan mo kuman adagdagan ti pakariribukan ti ina medya abroad apo? Wen lolo. Ala, agawid ka pa ilang iti balayaw. Awan ka duwa dagiti addaym. Ang mga na bartek asumangpet ni tatang yaw kat anya pa ti aramidin na kanakwada. Akan awanan at agluto para iti kaninda. Mabalin ka di nga may kamilangan, titoy. Anya, Ang mga nun nabartek ngagpeso ni tatang, kat anya pa iti aramidin na kada kami. ay, si Mert dagiti apaw ko. Noimpang agnakla ko maidi ni Globert, nga awan na saya at abiyag na no ni Drigo ti pakiasawaan na. Hangam, putno nga muna matiyag talawn. Hangam, ado mo ti panagbarbartek na. Adaw may, rabi ay, mabit lang. Si Kamit Gayam. Himayat ta amok nga daditoy dagiti anak ko, tatang. Wan, ngam nakaturog dan. Tadapay klase da inton bigat. Salpag. Dapat ibalay mi apagturugan da. Ibagaklangan ti pudnaw, Drigaw. Mabuting danken ka, kapot ar-aramidaw. Anya? Apay nga nakabkabilam, Ida. Nang runa kinidimpal, ha? Anak ko'y da, tatang. Panang disiplina tinaramid ko. Agasam ta may tulad na ko na sumba-sumbatan. Gapo, tasana na saya at ti aramid mo nga amada. Anya? Ibagaman kanyak no husto ti aramidam, Drigaw. Aday talaag barbartak ti aramid mo, sipod pa'y. Kat puro konsumisyon ti paapay mo iti anak kao. Pero ka kumamit ati trabaho, ta saan pa imot apa nagtatalaw? Saan kalatan nga agurura iti pauit ti asawam? Anya? Nalabas mo ti panagsa sa uyo? Saan ka na masakitan tapod numot dahi tay bagbagak? Nagsapol ka kumamit iti sabali apang gidam. Buisit kid di. Agpapada kayo lang. Ha? Lukas tam lang. Ang mga numabuteng ton dagiti anak mo, kat saan na kaya ti agawid pa ija balayaw. Bag. Anya, pare, awan lata. Salbag dagiti nga agapo. Siyakti kalkalabanan da, pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayaatan, pare. Awan nga rod. Iso makiinumak pailaan. Una, saan aparikot deta? Uwan gayam. Uray kat awan mo't lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak, taadayam amokin ka. Ang sino? Pagsayatan, pare. Uray man kit di saan nga agpaw ito ni bakat mo. At dalata kwartam. Basta ka di. Alaman, ipakita ka dagiti abwisit akabalak ti abiyag nga uray awan tinalaing nga inada. Anya pare, awan lata? Sinalbag dagiti nga agapo. Siyakti kalkalabanan da, pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayatan, pare. Awan nga rod, iso makiinumak pailaan. Una,
Sana parikot deta. Awan gayam. Uray kat awan mat lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak, tadayam amukin ka. Sino? Pagsayatan pare. Uray man kiti saan nga agpaw ito ni bakat mo. At dalat ta kwartam. Oh, kasta ka di. Alaman, ipakita ka na gaya buwisit akabalak tagbiag nga oray awan tinalaing nga inada. Agdang nga ka kay ti drama iti cellphone ko. Bayat ti panagdalos ko. Tapno sana ka maboring. Napintas dagiti drama da. Dagiti paborito ka radio station a bombo radyo a dingdengga kay Isabela. Naimbaglangan ta da bombo apps da. Ay, nagrigat lakit tinyag pa iso tagbalin a DH. Wino domestic helper aya. Narigat ti papapaon iti sabali apuli. Kasi ta, masapol ang agbatayak pa iti tugaw amang dalos iti sarming ti tawa. Pudno na sing patag iti amo. Talaga tsak magustuhan ti isang. Kan ikikita kanyak ti lalaki nga amo. Kasla sa pali ti panggap na. Kumusta nga ron Derek na, Mare? Naging gaita, umatakil at ti homesick, Mare. Okay, kumusta mo ti amom alalaki? Sa bali at ti madmadlaw ko, Mare. Kanayon ti panang paludip na kanyak nga agisam. Napintas ka ngamin, Mare. Ken, kunam adi dagdendin na iti asawa na. Taat na sa balik, abalay da. Wan nga ron. Nupay kanayon mo't lang nga umaiji ti babae nga amok. Oray pay, tasigun iti istoryam. Ada, panang gusto na ken kaday jay. Ay, saan ko mamat akas tati bagpagam Tamabot-butangak lang arutin. Kasanon no. Ay, Diyos ko, saan ko mamat? Ay, Mare, an nadamlaag. Masapol nga ammom ti mangikanawa iti bagim no bilang. Wan ang. Ay, Diyos ko, yatadayom apo. Ikat ko na, basta agan nagkaakanayon, Mare. Imayak dito eh. Sobra ti kinasadot ti asawak. Nang runay dinadadail amin apagay ken mula na amais. Inan kaya ti agtalon. Naibagan ni tatang, nagsugal pa'y, at kanupay kadwanan apapai. Hay, day tangarod mo, ti imas nakadagiti daddo mga asawa, Mare. Di daam mo ti responsibilidad da iti pamilyada. No nakaabro din ti asawa da, sumadot damot din. Ken umadon ti bisyo da. Di dalam mo ti rigrigat kayaw apatagtagabo dito eh. Mamaltrato pa'y ko wano maharas. Ay, wan, husto ta kunam. Gapong man lang kadagiti anak ko. Anong sak aging gakabailak, Mary Hazel? Tagay mo pare. Wala. Oh, Anyat mo ko na pare. Awan mo't nga tanti parikot mo. At dapayan motorsiklong. wan nga rod pare. Big shot. Kasi tinakonak. Uray saanan nga agpaawit ni bakat mo. Ah? wan nga rod. Makamuda mo tin iti biyagda. Di giti anak ko. Kasanugayam ni Christine. Numayat. Iawit ko pare. Kayat na. Nasapa na balo dayay. Kasapulan na mo't ti makadinnana ah. Kasalitak pare agdong. Kasanon, numaamuan ti asawam. Awanan maramidan na. At iyadayo. Di na maipay ti kasapulak ala ilo ken dungo. Uwan matkit di ah. Ore asino tagdepdep pa. Nukunak. Ayawid ko ni Christine.
Awan makalapit. Girl, I need you. I need your love. Nay, anyati kaya tasawan day tal. Tadda kayo matan nga kakabsat ken adda pa'y tampong yaw. Lolo, timanaw kami ni Jebalay. Anya, ang apay-apok, kinabil na kayo manin ni tatang yaw. Saan, Lolo? Gamadayin sangpat na babae. Anya, Wen, Lolo. ay sinalbakid siya, yan na demonyaw. Naglibas kami kathaading ko. Ngamin, kunana ano pumanaw kami, patayin na kami kano. Anya, Kayat na pagserbian mi jay babae. ay sana mabalay. Saan ngagbidaw, tasyak ti mangidarom ken ko ana. Dimpol, anak ko, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaan pat nanang. Awan pagdanagan nyo, ipaspas na ko ti agad-adal. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Tapno di masayang ti pagbambanogak ditoy. O nanang, ipanamnaman kada kayo. Nagsaya at ano kasta anak. Manusak amin atuok kinrigat ditoy. Kasta matan tinalauson nga iliw ko kada kayo. Basta saya atin nyo ti agadal anak ko. Kan anak, di mo baybay ang dagiti kakabsat moan. O nanang, dakal ti kasi ti apo. Isagot ko to kada kayo ti baligig. Agyaman na anak ko. Kan agyaman na kiti apo, tanasingpat kayo. Saan ka akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na, no saan nga agbisyo? O nanang, anda ibagak kada kayo. Ah? Saan na kayat ni Lolo nga masapol na maamuan nyo? Anya day ta anak? Anda kami kada ating ko dito'y balay da Lolo. Anya? Pimanaw kami inja balay. Dahil sangpot ni tatang a babae. Anya? Wala nang. Oh, demonyo at talaga ti amayo. Maray. Day, apay ngay. Nagsangsangit ka man ay. Kasano adyak magkasangit? Mailiwa ko ni ti anak ko. Adadakas adamag ng imbaga ti anak ko. Anya day ta? Ada ka no babae nga insangpat ni Trico. Anya? Timonyo talaga ti awanan pain. Ay, po, naaramid na day ta. Wen mali. Nagdakisin nga asawa. Kasla magpriyat ti baro ko. Awanan bain at talaga ti asawam. Maano tirigat dito eh. Ngam na sakit tinakam ko iti naramid na. Maliknak at talaga ti iliw ko kanda tatang kanda kiti anak ko. Ngunit Rico, oray nga tadyak makita, kapo iti naramit na. Kumaka. Pulos sa tinagpalpaliw. Di amukat agbaliw iti nag-asawa kami. Saan man kaya? Talagang irresponsable. Nung iturak amin dagito'y adintang apano ko kanya. Gapo man lang ka dagiti anak ko. Wen, kapailagtag sakripisyo para ka dagiti anak ko.
Agsina kami magtaningin ni Trico. Diyos ko. Agyaman na. Tanagkamang dagiti anak ko, iti ay ang tatatang ko. Agyaman na kay may kaditi kondo ti amo, Kaisel. Wen, maray. Ngamen, nakapanaw mo tindag iti amok di takunduda. Nay, ay na tinapasama. Takas lang babasag ka. Abay, saan ka kadian nakaturog idirabi eh? Saan nga roon? Ngamin, at anadlaw amang posposipos iti siratura ti silid ko. Anya? Saan ko nginluklukat? Ay, husto tinaramid mo, maray. Ay na, talaga adakas ti panggapkin ka ti amo malalaki. Ay, dublem ti aganad. Un nga rod, mare. Sana mapunas ti danak kan buteng ko. Lalaki tay jay. Kat adayo na pigpigsangam iti siyak. Saan ka apa iturayan di tabuteng mo? Lumaban ka no kasapulan. Saan ka bigdot? Talaga, mare. Matayak pa yung umuna. Sakbay ang maipatungpal na tigagam na. Isulakit di dayjay. Manmano nga umay ti asawa na kan manmanumot ang mapan iti bangir abalay wenno dito'y kunduda. Wan, Ay sos maray, napintas kan ubing kapay. Takelakit di ti panaggusto na kan kadayjay nga injay. arsat ti awanan pain. Ipagharap na siguro ang maala na kadagit irigregalo na kanyak. Kan panangit itad na kanyak iti extra money. Ay, kasta dagiti daddo mga amo lalaki. Ipagarup da ang maaramid da amin na kayat da kadagiti katulong da. Nagregatan ay apo. Ay. Kasano mo nga men? Adamo dagiti daddo maakadaraan tayo nga ilako da ti dayaw da. Iso da ita. Pagarupan ng dagiti amo akasta tayo amin. Girl, I need you. I need your love. Sabit lang, gumayan. Sino tama dito eh? Sakit na itong ulog ka pwede. Tatang. Nagdaka sa talaga sa ramid mo at tao. Apa itong? Anya man tinaramid ko ya? Nagpulaw, didimpel kanyak. Pilpilitim ka nung alaan tim patulod ni Glubert para kanakwada. Damat karba nga ka. Awan katbain mo ah. Bumingayak mo ta. Isudalangin na iti may ranranod din o dakayo langin kunak kuma. Sana ka may ranranaw. Tada pinisyon ka nga iso ti pangalalak iti agpay kanyak tak namaw. Amok pa yun. Kagruna nakagura kiniramid mo. Iso ako na nga agsina kayon tanang isang put ka pa iti babae iti balayaw. Awanan ka iti baid. Ano niya? Saan ka nga agbiddo tamang dangran ka dagiti anak mo? Tay darum ka. Tatang. Manipod ita. Maputi din ti relasyon nyo iti anak ka. Di sige ah. Balbalagan ka. Agurno nga kay ti ebidensyak. Nga da ikabkabalay mo dito mismo abalayo iti anak ka. Tay darum kayo adwa nga oray mabalod kayaw. Di aramidin da ita no di o kahit na dakdakis ti mapasama. Anya? Siyak pa'y tibalag kamlo ko ha. Ikunam kabuteng kalukaw. Nagbindot ka! Nagkapon niyo, Lolo. Ijay balayo aapaw. Kit na disnog ka. Tinalay nga amam. Anya? Wan! Adamot ijay ti babae ti sa iro nga amam. Iso ang manipod ita. Siya kaun ti manggupod iti relasyon da kininanang mau. Agsinadan! Impalubos mo ang madiswan na kadagi alakay, pare?
Saan ko napakadaan ti panang pasubsob na kanyak. Di mo binalas. Nagasat, ta nakapagtipilak pa lang. Ken inanawanak ni Christine. Kasta ka di. Nga madayang baga na kanyak, apakariribo ka kita, Aldong. Anya dito. San ko kano ayawid iya ni Christine, ta idarumnak. Da kami adwa. Ipalubos mo. Adiktara na kadaygi alakay. Adda karbangam iti daygi abalay. Wan kasano na makala iti ebidensya ngagdindin na kami ken Christine. Kat idarum na kami. Ha? Nagkasar kami ken Globart. Iso ang mabalinti ko na tilakay. Kabutang mo ket din. Sus. Kas lang ti ko na ta nasakit tinakam na. Ken saan akas ka rin na taagi darom itikasta. Wan matkidi. Ti parikot mo lang. No mismo atin to asawam ti mangidarom king ka. No sumangpat. Day tangrod, pare Aldong. Tilag may bagak. Saan kayo nga agan anak? Tapno awan ebidensya. Naimbag man ta nakaumay tamanan dito'y parke, Mari Globert. Juan. Kayat ko man nga iliwag ti sakit tinakam ko. Wan mo ta. Kakaiso na a day off tayo. Kan time tayo nga aginana. Kalpasan ti kasla trumpo pa nagtrabaho tayo iti balay. Dagiti amo tayo. Maria Isel. Anya na nagsakit na ti anak mo. Ay na, Mare. Patibkerem ti pakinakam mo. Saan mo ngay palubos asing ka ti maaba? Sana ba ning agpatak ka nagsukat? Basta din ako may sukat. Ay mo na. Ay nailakot ni Drigo mo tayo. Saan ko nakabailan tayo ito'y mari? Ay. Kabailang tayo ta. Sikapay. Kan ita ka di pa yan. Sumuko ka. Tsaka mo, no kabailan. Laglagi po ang dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan kadakwada. Apoy akas titigasat ko. Ano ang sakripisyo dito eh. Apoy akas titian aramidan ni Trico. Pasig akong sumisyon ti ipapangay na kanyak. Ay, Mari Globert, aya. Talaga nga adakas ta. Ngam, nasken ngagbalin ka anatibkar. Tapno matungpal ti arapaap mo para ka nagiti anak mo. Pasit laeng nga nasakripisyo, Mare. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panagiptor ko? Saan apali ang nagpartag ka nagsugal? Basta di nagkumain sugat. Unay laka ni Trigo mito na ya. Saan kung sa nakabailan da ito eh, Mari Hazel? Ay, Mare, kabailang data. Si Kapay. Ita ka di pa ya, sumuko ka? Tsaka mo no kabailan. Mare, laglagi pam, dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan kadakwada. Apay akas tigasat ko. Ano ang sakripisyo dito eh? Apay akas tigaramidan ni Trico. Asig ako sa misyon ti papay na kanya. Talaga nga adakas ta, Mare. Naskan ngagbalin ka natibkat. Tapno matungpal ti arapaap mo para kalagiti anak mo. Basit lang nga nasakripisyo, Mare. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panagiptor ko?
Mm. Sobrang tikinatakas yung ama. Nagtakas kayo. Nita, Talaga ngayon sukat na kami. Awan serbiyo nga ama. naglain ka ngagsoy ka sa kanya nga mama. Awan babayin mo. Rumpang kanipay nga kabahin tikas kada kayo. Nito na, kayat mo ta. Sige, kabilin tang. Tamakita yo. Idarom da kayo di child abuse. Salbag kang ubing. Talagang awanan, respetom kanya ka, ma'am. Maskan ka di respeto. Tikas kada kayo. Ulitin na ti. Lading itak na nagbali na kakastoy. Da kayo matlang tinangisuro kanyak. Dakas kayo nga ama. Pumanaw kan. Wan, pumanaw akon. Katsan kami tumutin ng pagpakita kada kayo. Hindi kayo matin nagpagpakita kada kami kada giti kakabsat ko. Takagurgura da kayo. Ha? Nangagyaw! Kagurgura kayo! Tapong kawan na pa'y. Kayat mo sakit ni ngagpaiso ti. Awan sila kayo nga ama. Kanasawa! Nairimpas ko matlangan dagiti trabaho ka. Ay na, marignak ti banok ko. Maanong saktirikat ti trabaho. Tinaramid ni Trigo. Tikas na tiyakon kabalan. Tamanan mang puspusipos iti siradura ti kwarto. Sa anak lang kiti nagpitot. Tila kiti manyakis nga amok alalaki dita. Uray anyat mapaspasama ka. Tsak ipalubos nga paligi iti kagam na. Ay. Masurunak at talaga pare Aldong. Tagay mo kit di. Wan, giyaman nak. Ay, Talagan sa parikot mo ti pamilya ma, pare. na yung baglangin tanda ni Christine. Ang mangyawan iti dodokot ko pare. Un mata. Un kayang pare. Hmm. Adto iti pa-deliver ni Boskin ka. Mano ti balor da ito pare Aldong? 200,000 data pare. Oh, dakla. Basit pa ikit di adeta. Numapadasam la mati agi-deliver iti balor kago 2 milyon. Anyan. Nagmayat gayam da ito ya pagbirokan pare. Nanamay pa eh. Una, ngam nagbidot ka. Kalabuso ka mat, pare Drigo. Awan mo't nga tati makaduktal. Nawan lagi ti tagisuplong kadagiti laklakwan tayo. Pudno data. Kan saan mo apadpadasan, ti masisirap pare. Ne, anya ti kahit mo asawan. Mauhatam to ti kayat ko asawan, pare Drigo. Girl, I need you. I need your love. Ay sus maray, aganad ka kuma. Talaga dakkel ti kurso nalakan ka day ta amom. Ngam uragan ano mari, makilabanak. Isa na balay maray. Basit laangan nga anos. Sumapol kan to iti sa bali nga amom. Wen man mari. Kastoy lang marutin di mapaspasama kiti pamilya. Kastoy pa ilang ter aramidan ti amo. Kasi tinakunak maray. Basit laangan nga anos. Bayam, tawag ak ti agency. Ta agpabirok ta iti umakaram. Wen man mari. Bareng no ada masarakan ta, sakbay nga agawid ka. Tapno, adan to dago subliam. Wen kayat ko mati agawid no malpas ti kontratak diti amo. Agsubliak matlaang para kadagiti anak ko. Alawan, maray. Saan kang agdanag? Kan ibagak meten ken kwa na ti mapaspasamak itakin ka. Ta balaagan da ti amom. Mari,
Hun maray, ay, lumadi ti trato na kadagiti agbalin a katulong na. Mabanda. Kat saan dan to na makaala iti katulong da. Iso nga, aganos ka pa'y maray Ken aganad ka iti manyakes nga amaw. Rabi na paok. Saan ka di ako ng mga da-exam yaw inton bigat? Maturog kan Saan ka ngagpuyat? Narnakanan dagiti addayem. Saan na ka makaturog? Madandanagan. Diyak maawatan ti Riknak. Anyang amin ti pampanunutem aya. Magano, saan ka makapasa? Saan akasta, Lolo? Tawan parikot iti panagadal ko. Urikas jeti naramid ni Tatang. Agad-adala ka na yung bag. Malaglagit ko kami ni Nanang. Anya, Wan, Lolo. Saan pa ngamin ngayon mawag manipod iti na ipadamag tayo kan kwa na ti dakas nga aramidan ni Tatang. ha? Madanagan hak. Amangan no niya tinaramid dan iti bagida. Ay, Diyos ko, saan kumamit apok? Yad adayom apo. Saan mo kumabaybayan ti anak ko? Itala nga makariknak iti kasto iti panakalagip ko kaninanang. Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ni nanang mo, apok. Sapay ko Lolo. Wan, ang mala. No awanin ti aramidam, maturog kakit din, tapno makainan na ti utak mo. Tapno presko ti utak mo para ti exam yu inton bigat. Ne, umawawag ni Aldo nga. Apay nga ta. Hello, pare Aldong. Pare Trigo, delikado. Ti, anya? Napudot tayo kadagiti pan nakabagi tilintad. Anya? Masipsiputan tayo. Isa at di ka unay rumrumar. Anya? Urayam ti awag ko. Kasanon mabayag nga awan dilihensya. Amo mo ni Christine. Agpupulot ka nagpupungtot, nawan kwarta amayawat ko. Awan mabalin. Sinalbagan. Mapan ka pa ilang mangibaga iti anak mo. Oh? Anya? Sana ka makasidigijay ta na uyong nila kay Berto. Iso ang masurunak iti dajay alakay. Wisit. Awanan na pulos kwartak. Awan mo't nga rudon di mabalin nga ilako iti balami. Insalda ka Graman TV. Just kigat di kas tayabagan. Sabay. Kaslag pigargarak no jak makainom itarak. Kan masapol ko ti droga. Kat nimot Christine. Manungal dawon na disimbang pat. Sumangkaw trumo tayo babae. Rupat kwarta. Oh. Ni. Salbaga. Wamat karagan ti butil yan. Wisit. Bitintinom ko. Sapo lang makairemedyo kiti gatang ko. Katrumwarak. Sa rakak ni Aldo nga ore ko na adi kampay agsarak. Masapol ko ti arak ang droga. Nasiputa ka pimanaw ti amo. Iso nga imalatiwak ditoy. Eksaktumot nga awan dagi ti amo.
Marisa. Nani, apay marakot ka. Agan mo kamutan. Ayop na siya tao. Pinanggap na karamasan. Anya? 5 banak kan ada kutsilyo. Iso ada nagbaligi iti gagam na. Diyos ko. Anyo tayo ramida. Ay, Mare, pumanaw kan dito eh. Sigurado nga ulit-ulitin na nga aramidin dayjay. Aging ka itisaan nga agbalig iti dakas na apanggapin ka. Girl, I need you. I need your love. Da kayo matatang. Itamang pa eh. Imayak. Takayat ko lang nga siguraduan. Adi mon isang sangpet ti babae. Dahil ka diti gagaray, Ay, siyempre tawan karbengam amang yawi iti babae. Iti na ito balayo iti anak kao. Tandamot bandog na iti na ito. Aniya. Awan karbengam amang ikabalay iti sabali ang babae. Iso ano kayat mo ti mga ikabalay? Siya nga dito nawatam. Man, nakibiyang kayo? Natural. Anak ko ti sigod nga asawam. Aniya. Sigod nga asawak? Kaya Mike, tasipod nagbabae ka, nagsinan ti dalan yaw. Awanan. Pimanawan ni Christine. Siguradom lang. Tano saan? Mga yabak iti pulays, kat patiliw kayo adwa. Aniya. No di mo pa'y amaw, ibagakin ka si Kadrigaw. Nadagsin abasaw ter aramidam. Nuan niya laditan ti bagbagayong awan sirbina. Apay, basta patiliwak kadakwada. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa mo kontak ko datatang? Ayop pa talaga ti amom, Glovers. Di kagdanag. Tulungan ka, Mare. Mapanta iti imbas iti Pilipinas dito Singapore. Hazel, San ka ngagdanag? Ipudnok kadakwada ti mapaspasamakin ka. Marang matulungan da ka pa'y amadan iti sabali nga amo. agyaman ako. Naging pagkaunay. Siyak tinangawis ken ka dito eh. Sorry Ay napo. Jak amo akas ta kadakas ti agbalin nga amom. Oray, tadi nakmat paibayan, Hazel. Rumbeng laeng atulungan ka, Mare. Malaksid nga agkalugaran ta. Siyak pa'y tinangawis ken ka dito eh. Mare, Kas labasol ko pa'y kit din ti kastoy nagbanagam. awan basol mo. Tangay kinayat kumot at talaga ti umay dito eh. Sige. Kas nakunak. Saan ka abaybayan, Mare? Aramidek ti amin a kabailang tapno matulungan ka. Agyaman ako unay kan ka, ha? Pumanaw kan dito eh, kat kadwanak. Urayek laeng ang makapagpakada ken palubusan dakdag iti amok. Nalakadamot kit di akasarsarita, ta nabayaga kun kadakwada. Kat kas iti naibagak, agpatulong ta kadakwada, parang no adda amuda asabali a pagserkam. Agyaman na, Mari Hazel. Talaga nalabusan ti kinadakas ni tatang lolo. Ni pa'y nanang ti pagbalinan na nadakas. Dahita nga raw tinaglok sa awa kapaw. Ay, bagtasan na kayo abinalas. Saan mitkit di Ang limaban ay ang mga natagbat ko di amam. Ala, may rubrubo kayong lolo. Saan ko asamiran ti mangipusta iti biyag kaw para kada kayo apaw. Agyaman ak lolo. Ay, baglakit din tanda kayo. Ay wala. Aging gay ti si bibiyaga. Saan kayo abaybayan apaw? Naglawag nga isot adaramid na.
Adda babae na. Bartag kan sugator. Kasta tinasao kanyak ni Ninong. Agar-aramat kanu iti droga kan aglakla ako pa'y. Anya, Amangan no tiliwanda kanu pa'y di kad kumakas tangag paisaw. Bareng no agnakaman ti sa iraw. Lolo, Ang uray kita apaw. Di painan tao, ti babawi na. gusto kayo lolo. Uray po utem ti kunak. Agbabawin tao, ngam amangan no naladawin ti amain. Lolo, Wen, mangrugin a miserable ti biyag na. Tawanan, maigdaman na akwarta. Iso nga, agan anat ka apaw. wen lolo. Amangan no sa edin na ka, kat pilitin na ka amang ti di ti kwarta. Jak itulok lolo, jak ikikan. Ay, talaga nagdakas la unay na dya tao. Ngam lolo, ada malagip ko. Apay nga ingawan mo tanti ahog ni nanang. Kan saan tayo na makontak iti cellphone number na? Ay, day tama ti pakariribo kakapok. At dahin suro na kanyak. Anya lolo? Mapanta ka no iti uwa, taag patulong ta kadakwada. Isu dati mang kontak iti agency kun amo na. Wen lolo, oray tawan klase menton bigat ta Teacher's Day. Ay sige apok, oray siyak. Madanagan akmiten gapu iti kaawan-awag ni nanang mo. Kun saan ta maawagan? Kunak asaan ka nga umay dito'y pagnanaadak, Drigo. Mangted ka kumangarod iti kwarta, Maldong. Awanin kwarta ka. Anya? Apay, aday padulin mo kanyak. Awan! Nung kasapulak ti droga, kan may gatang ko iti arak. Anya? Pagkatawa anak, Drigo. Kasla si katibos. Sikatin ang isungsong kanyak, Aldong. Bueno, ikan ka iti kasapulam. Ngum maudin daytoy. Awan ton ti maitad ko.